Sad kad ste se prvo fino umorili, sad smo vas malo odmorili, vrijeme je da proglasit ćemo sva mjesta, put od 12. do 1. čamca. Da svi znaju koji spored. Međutim, prije nego što završimo sa proglašenjem, ja bih da se zahvalim još jednom svima koji su došli. Unatoč situaciji koja nas je sve zadesila, nadam se da vam je bilo lijepo i vidimo se na narednoj reklamaciji. Samo ću sada da pročitam redom od 12. do 1. mjesta. Dobro večer. Dan. 12. mjesto osvojio je čamac broj 7. Digni ruke! Oni su do duše osvojili prvo mjesto za ono najviše, čamac koji je najviše uživao na vodi, oni su definitivno uživali, znači svaka plaža je bila njihova danas. Svaka čast, dobro došli. Malo ste me naskakali, ali hvala što ste došli. Mjesto broj 11, čamac broj 10. Oni su isto uživali, hvala vam najljepša što ste došli. Naredne godine bude bolje. Čamac, zapravo pozicija broj 10 je čamac broj 12. Mislim, ljudi koji su snimali svo vrijeme, radili prilog, nisu zadnji. Čujete? Čestitam. Imali smo zadužene za zadnje. To je dogovoreno sve. Mjesto broj 9, čamac broj 4. Javili su, svaka čast. Mjesto broj 2%. Mjesto broj 8, čamac broj 3. Mjesto broj 7, čamac broj 1. Mjesto broj 6, čamac broj 6. Mjesto broj 5, čamac broj 11. Kasnije ću objasniti, ali imali smo nekih malih izmjena ove godine u mjerenju i tajmiranju, ali to ću pojasniti prije nego što proglasim prva 3. Mjesto broj 4, čamac broj 9. Sada znate, čestitam, mislim da su to prošlogočni pobjednici. Igrao nam ulogu, to pojašnjava, ništa. Uglavnom, ove godine smo radili sa sudijom koji je međunarodni sudija za rafting spustove, tako da je zaista s naše strane bila organizacija onako dosta ozbiljnija nego što ste to vi shvatili. Međutim, ove godine smo također imali negativne bodove, što znači da ljudi koji su skinuli dres, ljudi koji su došli bez kacige na glavi i slično su dobili dodatnu 1 minutu za svaku osobu koja je pogriješila. Što znači, znate kome je to dodao? Vi ste dodali strašno. Međutim, isto tako smo imali, tako reći, pozitivne bodove, što jeste oduzimali smo vrijeme. I ove godine je to bio čamac broj 11, jel' tako? To je 5. mjesto ove godine, to su 2 dame koje su bile same na čamcu sa jednim skiperom. Nisu bile zadnje, mi smo proračunali prosječno vrijeme koliko je trebalo najbrže da dođe i njima smo oduzeli. Ovo se požuda. Nije niko. Tako da s tim razlogom, znači svaka čast što ste se uopšte usudili da uzmete ono, vas 2 same sa skiperom na čamac i izmeretnu, nismo puno. Sada ćemo proglasiti prva 3 mjesta. Znači, 3. mjesto ove godine ide za Anadolija i jasamačka.ba, to je čamac broj 3. Molim vas da dođete i preuzmete svoje poklone od mene. Hajde. Anadolija i jasamačka.ba. Pa i pretesto se rodila, za ručicu se vodila. Kako treba? On ne da. Ok, neka mi se pripreme. Čestitam. Neka mi se pripreme ekipa kameleon.ba i gdje izaći.ba, pozicija
edicija broj 2. 2. I očigledno je jasno ko je osvojio prvo mjesto ove godine. Samo još. A čekaj. I znači prvo mjesto radio Novi Konjic. Novi Konjic, pardon. Ljudi koji su mi život skratili, sinoć. A nema veze, i dalje vas volimo. I dva nova učesnika po prvi put ove godine na regati i već je krenulo kako treba. Djevojke koje se bojale da će ispasti sa čamka nisu ispale, pobjedile su. Znači Radio Miljacka i Radio 8. Čestitam, možete da preuzmete nagrade. U svakom slučaju, on preuzme nagrade, ja ću zahvaliti još jednom svima. Evo 5 godina smo zajedno. Krenulo je sve nekako od borbe za zaštitu prirode, borbe protiv malih hidroelektrana na Neretvu koji su željeli da unište ovu ljepotu koju ste vi danas prošli. Hajde da iskoristimo ovu godinu, da ovo bude maksimalno pozitivna priča, da pokažemo ljudima što to mi imamo, što to trebamo zaštititi. Možete pratiti sve akcije udruženja na Facebook stranici Zelena rijeka. Možete nas kontaktirati ukoliko imate kakve sulude ideje i ostalo kako spasiti prirodu, kako promovirati to što imamo, mi smo uvijek raspoloženi. Hvala vam najljepše što ste tu, dođite na rafting, podijelite priču da je super, divno, krasno, eto i neko prijatelji dođu i to je to. Hvala puno. Zatvorila.